شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. حاضر ودائما تتمها لوجه أخون أدي السوا ودائما وأخونا وأختون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مديري درسا في موضوع كمانشا عليال وأول من مني قرآن حديث غالي درس ديفا أي أول من نبني إنكفا مثل مجلس كهول مهم كما بين تركم من أول من نبني من كايالا ميجا قرآن كل kita hendanan awam dan nawalan majlis jati rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deba bahwa agama bi irsyadan amal kurum kuri manjang awal mennen ingin awam amal kurum ka kudarat pasti makanda amal kuraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mitro ashab majlis jati bahwa ega demelan hustan dukon mulaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaman ashab nang irsyad de bahwa la tad'u furujatil lisyaitan hustan nubaba se syaitan ayataka engam lamin kar vela bagen tito maki intihai be terkame ei algon men nge Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun himen kan algon men macca bawa le beweka algon men nge kande erike Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun algon men macca rahmah setrifa waka adi rahmat ke malaikatu algon men basala ga waka Allah subhanahu wa ta'ala algon men zikra kudata malaikatu ge purmati kurabaka engam rahmatul lil alamin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam deba bahwa irsyad takan amal bogeng algon menna ilahi rahman hadulwani ikan apa tu sama bahasa Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ponuk dari algon menna ilahi rahman hadulwani magu anggawa dekyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deba bahwa irsyading algon menna ngame ingumai amal kurbuka awas berganna ko kekas nabigen ba islam dinaki ay Allah subhanahu wa ta'ala bimmati ga insan diri ulumam huwadeganna wa gotkan enum gotakan uleking Allah subhanahu wa ta'ala insana ge diri ulum qabulu kurabaka
iya purihama banman Allah subhanahu wa ta'ala iman kamge angweri na goala bafawakam emakung iktibar ghafil wagem wamiha emagang awmattaka tawbawan dehe kan tawbawum Allah subhanahu wa ta'ala yang intihai lobe ikam ni matang awam memani bah kadakapa ni komestarege igmen awam memani hafil wa purihama yaqin kang awam menge hitam badetiya yakin umres amal kurungga awal menalui fasihkan hafid wa gendar Allah subhanahu wa ta'ala altakunna ilahuge enjoma amurakiya mangatuma emburigatuma intihai boda lobi kurabba wallahu yuridu an yatuba alayhi Allah irada kurabbani altakunge majja ilahuge tauba le hina tauba huma altakun emberikan. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Idun takattabaagum wa mihum denu wani elihum hawa nafs tabaagum wa mihum denu wani idanihum kagotan lamikatu. Allahumma ittiba'uka. Allah subhanahu wa ta'ala ejodikan wani irad kurabbani ilah ga altakunna ilah gwala bani taubawu ilah ruhudi kan nawama kan awma ilah ga amra kiman kan rahmatan awma Allah subhanahu wa ta'ala altakunna azab dilkum lobi kurabani altakunna ilah ga rahmat rahmatan awma ga mago altakunna dilkum Allah subhanahu wa ta'ala rahmatul lil alamin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanute mirege mi ayat ba Allah subhanahu wa ta'ala iman kam ga hovel na go ala bani ya ayyuhalladhina amanu e iman be gimba mi takunne ittaqullah tibanihum Allah taqwa riwat algon men bani rege dal ka bayan wafa algon men ge majja Allah subhanahu wa ta'ala ma be gimba barakat teri masare kurmat kurabba fawaka emasara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba doa kurabani wa ballighna ramadan alkan rambam maha hame ponu bawali rambam hati ei barakat teri gemba intihai iman masarekam emasarga emmere baka emmere tahirat veganam ni nihar kurabani tayyar veganam emmere has mahuge alukama buren itulah Allah subhanahu wa ta'ala dharma debba master has mahabba re alkan gurumun debba ne dharma Allah subhanahu wa ta'ala enne re ka debba e awon men nang hul ogar kami ke bodum has bi ummat taka Allah la bafawan Muhammad alaihi salam ummat hinkam iya dahilati ganna wani ega Allah subhanahu wa ta'ala ogar kam algon men taka ege alkam sunnata fardu ge dharma farba hadde guna itu ge dharma de buma min ha tamen intizam farba hawa himbaye Allah e matsar ga roda fardu farba hawani hande gedin miden nabi taqwa la'allakum tattaqun tiba taqwa wa ni ayat wahi qur'ani ya ayyuhalladzina amanu taqullah e imam begin bani takunne jibani Allah taqwa wa dannawanto faharigga ni hako gune paane e Allah lobi kurume e mane no kande edigin god maru kafa dobe odu tofu Quran Sharif tahfif kurman yuharrifuna al-kalima mawadi kalimat badal ko taqwa ke mane ki Allah ke amra kiya mangatuma Allah ke nahi takun durwatan Allah yang goni ya ayyuhalladzina amanu e iman be gerba takunne tiyabanihum Allah taqwa lillah taqwa mane ki denne amra kiya mangatuma nahi takun wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin
මාදමෙත්තක අමිල්ල තිමාගේ නෆ්ස තිමා කුරණී කොම් කමෙත්තෝ බදාගේ